Siyabonga. Ngaso sesivala ngibe okufunwa inkosi sithabise inkosi ngithanda ukubonga sisafunda nje ivesi ngamafitshane sizayifika endaweni ngamafitshane isihloko sithi khona iwayini leBhabhiloni sithi isihloko iwayini leBhabhiloni ngamafitshane nje bese sivala inkonzo yethu ithi busy day from in the morning uNkulunkulu ekhuluma phakathi kwethu sadlala amagemu sapholisa abantu kumele bayephumula ngithi phela amen kodwa ke siphumula kumele siphumule sibele izwi likaNkulunkulu ngoba kwaziyo ukuthi kungenzakala ebusuku sesingadlula ebusuku uNkulunkulu sethi khona mshumayela kuleli izwi lakhe engakadluli umuntu wena wasuyekela so ngaleso sizathu sizajubayela amen Revelation chapter 14 verse number 8 wasifuna iBhayibheli chapter 14 verse 8 ukuze siphangise nini cela hle sibambeni la ama verse lawo Revelation 14 verse number 8 sibamba uGenesis chapter 9 verse 21 Genesis chapter 9 verse 21 sibamba uGenesis chapter 19 verse 31 singabamba la ama verse siwafunde inkosi kuba phakathi kwethu abafitshane sesithandaza Revelation chapter 14 verse 8 Ingilosi yesibili yalandela yathi amen liwile iBhabhiloni elikhulu elenza izizwe zonke zanatha iwayini layo elihlanyisayo ngobufebe balo Luthiwa ingilosi yabembiza yathini liwile ini iBhabhiloni lenzeni iBhabhiloni leli linathise izizwe zonke ini nje iwayini linathise izizwe zonke ini iwayini mina linathile yini linathise izizwe zibithethe zonke ini iwayini now it makes sense manje ukuthi ingilosi yaqala ngabantu silethuba why iBhayibheli sithi lona livangeli kumele lihambe emhlabeni uphi wonke the reason why the gospel should spread lisemhlabeni wonke it is because iwayini leBhabhiloni linatha umhlaba uphethe wonke so sinomsebenzi ukuthi abadalwe liwayini leBhabhiloni babe soba ngelizwi lenkosi so ngethi so imission yethu lotho kuna singabantu abatsha abakumission imission yethu ku3 angels message ngekuspreada ivangeli ngespeed esinjani esikhulu kade ngilaba emini sikhulume nge-digital evangelism sathi ngiloki liphapha hayi phela thethi sathi khona social media ikuphapha kumele sihambe sivangeli ku social media but asithabe invest iwayini leBhabhiloni iwayini zimfundiso yena summarize indaba yami iwayini leBhabhiloni yimfundiso yeBhabhiloni sikhumbuleni iBhabhiloni kuyini umbuso ophikisana noNkulunkulu so ke nje Genesis chapter 11 uNkulunkulu utshela abantu khona ngabaspread wabathembisa ukuthi khona after abantu umhlaba usibhilize ngozamcolo angisayi kuphinda futhi ukubhiliza ngozamcolo wathi isithembiso abantu but abantu bathi no kasimthembi thina uNkulunkulu sithemba ingqondo zabobani zethu sithemba esingakwenza thina yikho kungasilethela isecurity ukulandela okufuna uNkulunkulu ayisikho okusilethela isecurity even today kunabantu abacabanga ukuthi bona abakwenzayo bona yikho kungabaphathisa amen nxa umlime sithi khona lingabi equal your unbelievers bona they think khona bengenza khonokho bale recipe yokuthi kube mnandi abafuna ukufollowa ukukhula ngubani ukukhula ngithixo so iBhayibheli lidivisa indlela yabo bathi kasiyakheni umpotobo siyefinyelela khona lezulwini sibe lesecurity umlimi nxa esebhizi so baphikisana le promise kaNkulunkulu ukuthi kangisoze ngibhilizele umhlaba ngani ngamanzi kangisoze ngibhili bayaphikisana le ntando kaNkulunkulu uNkulunkulu wase yehlukanisa indlela kwaba le confusion because to khona ibala lithi Babylon Babri babe sithi khona is the gate of heaven kwaba yi gate of confusion
So uSatan right from the beginning, right from Genesis, wayenemfundiso yakhe eyaqala ensimini yase-Eden, eopposa okukhulunywa ngubani? nguNkulunkulu. So from Adam lo-Eva banatha iwayini leBhabhiloni. Likhulelwe bantu abatsha? Umlimi wayetheni ingathi isihlahla esiphakathi kwani? Esiphakathi kwensimbi. But uSatan wabe wathi hayi umlimi yazi umhlala isidla lizofana nobani? Naye imfundiso kaSathane yasisenza ukuthi abazali bethu baqala basuke entandweni kaNkulunkulu. So now you come to realize ukuthi khona nxa kuthiwa izizwe zonke zinathile. Iconnected? Izizwe ziphi? Zonke zinathile. Siyabonga umfundisi wakhuluma phakathi kwethu ngeBethel experience. Ukuthi mhlawumbe zingathi siyedinga kuyitho kumele sidinge. So yeah, imbuzi sinikhuluma umfundisi. Right from the beginning uSathane ebefundisa imfundiso ekhohlakeleyo. Manje ubungozi bewayini. Ubungozi befundiso kaSathane. Genesis chapter 9. Genesis chapter 9 verse 21. Genesis 9 verse 21. Wathi esenathe iwayini lakhona. Yeah. Wadakwa walala enqunu phakathi kwethente lakhe. So right, come on 19. Ngubani lo bathandekayo? Unoah hamba la church singasali. Unoah lo. IBhayibheli lithi khona uNoah wathi senathe ini? Iwayini. Wenza njani uNoah? Wadakwa. Uthi esedaku wenza njani? Wanqunula. Hamba lapha. uNoah esesesoba kazange abe ngunu. Iconnected? Amen. But senathi iwayini waba njani? Waba ngunu. Fayina. Chapter 19. Yes. Verse 31. 19 verse 31. Yes. Ngolunye usuku indodakazi endala yathi kwencinyane. Yeah. Ubaba useluphele njalo kakula ndoda lapha engalala lathi njengoba kungumkhuba emhlabeni wonke. Verse 32. Osaba. Kasidakise ubaba ngewayini bese silala laye ukuze silombe usendo lakwethu ngobaba. Verse 33. Verse 33. Yeah. Ngalobo busuku uyise bamnathisa iwayini. Yeah. Indodakazi endala yangena yembatha laye. Yena kayibonanga izolala loba isivuka. Genesis 25 verse 27. IBhayibheli aselithi lona lapha. uLot sesele lamadodakazi akhe omabili. uLot sesukulot sesukile kuNoah uNoah uGenesis chapter 9 sesukulot kathesi. uLot sesele lamadodakazi akhe amabili. Amadodakazi akhe amabili ahlala phansi. Athi indoda lapha kasidiva isiqembu la. Kasinale lo baba. Abantu bathani kona. Kasinale lo bani? Lo mdala. Kodwa basebevumelana ukuthi ezinongo uba besoba. Lokhu ngeke kuvume lokho. Liphela abantu bathi. Amen. Ezinongo benjani? Esoba lokhu akusoze kuvume. Bathi singenza njani? Bathiwa simdakise ngewayini. Ngabe imdakisa ngewayini indodakazi endala yangena laye yahle yazithwala. Kwazala amaMoabite. Bathi ukuzalane nawe usefuna idozi yesibili. Iconnected? Bamphinda ngenye idozi umdala. Iverse ithe yona uLothi wayengakwazi ukuthi ulele le ndodakazi yakhe. Cheche kabrami? Yeah. Owenza wangabe kwazi uyini? Iwayini lani? leBhabhiloni. Wadawa iwayini. Genesis chapter 25 verse 27. Verse standards. Verse 27. Yes. Wakhula abafana. uEsau waba ngumzingeli omkhulu, indoda yegangeni. Yes. Kodwa uJakobe wayeyindoda ethuleyo. Sorry, chapter 27 verse 25. Chapter 27. 27 verse 25. Verse 25. Yes. Wasesithi ndodana yami, Yeah. ngipha inyama yakho yenyamazana ngidle ukuze ngikuphe isibusiso sami. Hallelujah. uJakobe wamupha wadla waletha lewayini wanatha. Let's meditate. Nasikhuluma ngedeception eyenzakalayo umfundisi uke wayithinta lapha. Efuna ukubusisa uJakobe eseqilile. Lo mama akhe sebeqilile ubaba. Yeah. Ubaba esesesoba wayekwanisa ukubona ukuthi lapha kule confusion la. Ivoice elisibi ngelika Jacob. Umzimba ngokaIsau.
ukuthi ngabe kwayela kunjalo uba mhlawumbe wengasoza abusise uJakobe. But the Bible says what ukudla wazathethe wadla, but on top of that ivesi sithola wasenatha lali thethe lewayini. Uthi senatha lewayini okwevoice bahle kwaphela wasebusisa uJakobe. Revelation chapter 14 verse 8, liwile iBabylon. Elinathise izizwe zonke iwayini. Likhona ithethe iwayini. Imfundiso zikaSathane sezidayilithile ivili labantu abatsha abalindele ukuza kukaJesu wesibili. Ngenxa yesikubona kuma TV ngoba liwayini leBabylon. Okusitshengisa ukuthi okuthiwa yimfashoni ikuhamba sinqunu. Nxa sikubukela every day ama celebrity enqunu liwayini leBabylon. Kwenza ingqondo zethu singabi sobha. Thina spende ukuthi sokuvuka ukuthi ngesabatha umuntu abuye enqunu ethethe. Okwenza abuye enqunu ukuthi sedakiwe engqondweni. Alikhona nje iwayini leBabylon. Esihlala khona silalela every day imusic esiyalelayo engayisiyo kaThixo liwayini leBabylon. Osokusenza ukuthi ingqondo idakwe. Ngasihlala unumber 7 kasela meaning ethethe. Kasisayizwa. Sokumele sizwe ngasiyajibika kancane bese siyibhongela ngemilomo. Ngenxa yani kunjalo ingqondo sidakiwe liwayini leBabylon. Ukwenza singasabona isize ukukhomba ukuthi lo ngubaba leli jaha. Uthi awusekho soko. Alikhona nje. Amen. Ulothi sedakiwe ngasabona ukuthi lo ngumntanami. Alikhona nje. Batalita zalo. Imani ngalidaka liyathuma uDaleta ukuphinde ukhombise futhi. uDaleta lo mama uyigcina. Ingathi wayilili kudakile eBabylon. Okusisi futhi ukulandela ukukhombisa. Okwenza sibe namablesa ivele uma yiphethe isabathi liwayini leBabylon. Sathana besithi age is just a number. Indoda imele kumele indoda. Umhlaba sithi khona ama-breast ngabantu uyapreventa i-breast cancer. Ama-articles akhishwa lama ngamadokotela lezisuku amabele yenu kubantu angahlale ngabantu besikhathi eside, there are high chances ukuthi ube ne-breast cancer. So it's trying to promote khona kungcono ubambisa umfana ukuze uvikele i-breast cancer. Liwayini leBabylon. Ngibona nje uSathane ubhizi uletha imfundiso zakhe. Ukuze abantu abakamlimi baphume entandweni yakhe. Ibesi khona izizwe zonke zinathi manje ukhuluma ukuthi sanatha njani sonke. Asimember was in grade 2. Nxa sasifunda ngeparasite sitshela about ukudla kulama protein. UPeter wethu khona iprotein enkulu isuka kuphoko. Alikhona nje. Amen. Iprotein eningi sikile protein lapho khona kakhulu sibili. Ungathatha iphoko uthatha amaqini ane protein esharp edinga umzimba. That was the wine of Babylon. Ukhona nje. Ngokude futhi khona hayi iphoko ayisonyama. Ukhona nje. Kwakutha ukuthi khona iphoko yele protein. Yeah. Izizwe zonke zinathile iwayini leBabylon. Kanti manje yo livesi la first time to isikete kumile sifike la. Ngoluvula ivesi kahle kahle. Ngicela nje ivesi kahle kahle thona imusic ithi soweza abatheni. Nika ivesi yakho. Uthi ukwazi ukuthi iwanze njani. Ingqondo ayisekho soba. Ukholo sokwanalelwayo lo sokwabalwayo. Okwenza ukuthi ingqondo yakhe ingqondo engekho soba uPeter nxa sikhona be sober asabe sokethi. Be sober ngoba isitha senu uSathane siyabhonga nje kanje. Ngengonyama ethi ngenjani? So uSathane uyadinga social media ama youth each and every day kade umuntu uyaganga eserumini yakhe. Iwani iBabylon yakufinyelela uwedwa ulokhile inyango nefoni yakho kuphela iwani yafika. Seeing good pics efonini.
pornography efonini. Iwayini leBabylon. Yeah. Let us understand us. But the verse says, Are you connected? Yeah, man. If it's Liwile. singaba attractive, singaba mnandi, singabukeka sisihle, but the Bible says liwile. Iwayile eBhabhiloni lithi lona, you can get money without working for it. First angel's message is telling you you must work. You couldn't just open water, worship him. Kuya ngeSabbath phela. In this Sabbath you 6 days, thou shalt what? Thou shalt labor. Ibale lithi labor ngalizwa kuphela likhulunywa kubomama uMatthew 1. Lapho indaba yokusebenza. So ipicture kamama ipenalizwayo nxa ikulabor yana. Yikho kumele kube impilo yokuthi 6 days sisebenza. Yeah. But iwayile babethi khona hayi kuba nguslay queen salad. Usukhomba GD6 ibisibuya imali esikhomeni. Iwayile babethi. Ayikholela abantu abasha. Amen. Kuba nguslay queen. Usulungisa usutshintsha istructure sakho. Uziyo operate isimbambo ukuze kube lokhalo luyala ongangokanyolo. Hayi wayile babethi. Iwayile babethi yabisela khona ukuba muhle kuba bomvu. Ungaba bomvu njani? Umuhle. Abantu bazitshisa abantu bazitshisa. Baba yikoko fanele umuntu ehamba. Ngenxa yewayile eBhabhiloni. And some of these things sazenza without knowing. Zithi khona I am trying ukuthi nami ngibonakala ebantwini. But not know ukuthi yimodeli yeBhabhiloni. uNkulunkulu wasidala sibahle sibukeke. Isizwe zonke zinathile iwayilani. I'm coming to you guys. Only after now we take kuna imarriage igcinwa. Wina olesithathu. Alingizwa. Imarriage igcinwa wina olesingane. So ukuze imarriage yakho iqine, kulama enlargement cream. Ungagcoba kukhule ukuthi uzwe ukuthi indoda. Iwayile eBhabhiloni. Abantu bamafutha anaconda bathi mthini bazimaza ngokumhlaba ufundisa ukuthi khona last day abantu abanye aselimele iwayile eBhabhiloni yabe ipromote utshwala nje every day ngenxa advertisewa ku real situation nxa beyinatha so babechama suit le class so bethela ku glass as if unganaphi akunjalo kanti unganaphi yagiqika eziqwini. Iwayile eBhabhiloni abaningi bethu bathathwa ngama-drugs ngenxa yemfundiso yokuhlala. Liwile eBhabhiloni. Yeah. Elinathi izizwe zonke liwayilani. Today so lethethwa ngama-sleep over. Sleep over. Listen at everybody. Kanti ku-sleep over. Famisi kimba so. Yeah. Sleep no marriage bathandikayo iwayile eBhabhiloni marriage. Marriage ayikonga ungenwa without cohabitating. Uyabuhamba uyehlala nomfana uthesa uthola kungavuma yini imfundiso yangapheli. Yikho lensuku kule cohabitating. Uchama poto. Uyehlala nomfana viki abathathana ngabathina hayi sabulana lokufundana. Ngasi ngahambelani sesichiyana. Iwayile eBhabhiloni. Amen. You can see it now picture now we that. So we chala mankomi to is one that. But the Bible says we are tenders. You will in Babylon. But why would try to do this why in Babylon? In Babylon. Remember, this is the second angel's message. You can understand. Amen. Always the trying with it. It is because of the first angel's message.
Asambiswa. Ithi angels message. Mesabeni. Fear God. Asambiswa. Mesabeni ubani? uNkulunkulu. When people fear God, Babylon falls. Ngoba uSathane xa ngestandard sokugqoka asihamba umuntu. Let me tell you. uSathane chelevini yiye kulendlela yokudivayisa ekuhuka amadoda kumbe ukuyisa besilisa ngedress code. Lo nyaka siyachiya iqole emuva. Back out. Ngoba ngcono kuniqolo likasisebenza ngapha. Nyawo siyaphela sebekujayela ukuhlala bebona amaqolo. Next year kuyaba ngokuyikuva out. Ngabe bebona ukuzibhono phandle bethi uNamhlanje sebekujayela. Before ngiye kuyaba isikhathi eside kodwa sileventi efika lapho kuqala khona isikhathi. Imlezo uhamba phandle. Zukuzuku sebekujayela. Before nje so uSathane ichenjembe uyadivayisa imvelo. Likoreject? Amen. So nxa isiya ku fashion uSathane faka ifashion laphana. Umntwana nxa efika esitolo efika ivesi sithi yona fear God. Hayi corrected. Sasithi lokho akuvumi wona uNkulunkulu kanjani? Nyamesaba imfundiso yeBhabhiloni siwile. By fearing God uSathane sesimnqobile. Yeah. Iremedios kaNkulunkulu is the best. Ukungisaba upresident kusasuya kamexeni. Xa esukile sokama. Ngisaba udirector athe siyalala. Kasilali nawo. Yakwazi ukugada usukuze. But fearing God. Lo muntu use college uNkulunkulu khona. Lo muntu akusebusuka amagefe akho uNkulunkulu khona. Lo muntu abazali bahambile uNkulunkulu khona. So by fearing God Babylon falls. Yeah. The first thing is message. Okwenziwe first yiyo elestrikeni yethu. Besabela uNkulunkulu. Nimkhonze yena owadala izulu lomhlaba. Giving glory to God. Yikuphila impilo ephakamisa izolo. We are glorified God. Nasimisa uNkulunkulu. Lezo zinto zethu zisaveza ukuthi uNkulunkulu siyamesaba. Nasimisa uNkulunkulu. Le dress code iyaveza. Masimisa uNkulunkulu, le ndlela esikhomba ngayo izaveza ukuthi siyamesaba. Masimisa uNkulunkulu, le ndlela esikhuluma ngayo izaveza ukuthi siyamesaba. In that sense, uSathane ngasela access kithi because we fear. Unabhodi yamthanda. Ngoyiphiwa ama-offers. Ukuthi ngiyakunika isivande sinqoyo kumbe imali engcono ukuthi yena kimi kungaba right. uNkulunkulu kangivumele ukuthengisa ilifa. Hayi credit. My God. Kangivumele. Sithi ulumtsha oluthi inkosi. Daniel chapter 1 verse 8 and Daniel purpose in his heart. uDaniel wafaka isinqumo. Wathi mina ngeke ngenze into engathabisa uNkulunkulu. uSathane ulethe imfundiso eziningi ukuze mina nawe ekucineni silahlwe la. But Yesu mesabela inkonzo yena owadala izulana nomhlaba. Sesitila futhi khona isikhathi sokuqinisa sesifike. Manje sithola uyitshalo yakama. There's a work that is happening in heaven. Jesus so get it. So the first thing is cause our attention from this world to the ministry which Jesus almost forgives. Impilo zethu zibe zinamadlalela. By fearing God siza escape all the temptations of that world. So umthandazo because Psalm 18 verse 4. Man, come out of it, my people. Man, give you bad one. You connected? Amen. Let's be different. Somebody get music. Let's be different. Sing a DJ. Let's be different. Sing a cooking. Come out of it, my people. By fearing God,
izaba nomehluko thina neBhabhiloni. Ufundisi ukhona ukuzithandaza. Xa lephethe inkosi yokubili, I know ukuthi waneBhabhiloni nginathi. But ngincedise mbaleki. Ungesabi wena uzesise. Uncedise ukunqoba I-pressures uleya sathana. It's possible. NgoJesu uyavuma. Uyavuma ukuthi siwe nochume esibili. Ile boyfriend wami uyavuma. uJesu uncedisa uyavuma ungamuphi ithuba. Thina uJesu ufuna ukwenza okukhulu ngathi. but kasimuphi ithuba. Ekusablo 3:20 sithi khona ngiyaqoqoda. Akhomba ungena. Ngiyaqoqoda. Ijuju yokuvula ngiyala. Ingayala uyadlula. uJesu ufuna ukusincedisa nje abantu abasha ukuba sibaleke. Great controversy chapter 39 in the time of trouble which the wrath of Satan increases as his time grows short. La wrath of Satan ngezela into khona izangezelela. But by failing God even noma zangezelele njani we will stand still. Makusiphuza kambe. Not only that prayer number 1 Lord incedise ngwesabi esibeni zonke. Ingacompromise. Ngifuna umelana. Number 2, uzincedise. Lapho kade senginathe khona iwayini ngifulathele ngamalenzo. Zechariah 4:6 ikona not by might nor by power but by my spirit. Umoya kaNkulunkulu uyavuma ngokuthi amandla ngeke senelise. Sithi ngoJesu. After that prayer somebody. Baba, siyabonga izwi lakho elisifinyelelayo ngamunye ngamunye. Uyakwazi esehluleka khona la ngendlela esinathe ngayo iwayini ngokushiyana kwethu. Phakathi kwezimfundiso ezimbi, ama-habits amabi aweBhabhiloni nama-tendencies aweBhabhiloni. Besicela ukuthi usinike amandla okulibalekela iBhabhiloni. Besicela futhi njalo ufitizele ukwesaba kithi. Amen. Sibe sinika undumo kuwe kuphela. Siyabonga ngoba yasinika amathuba okubuyisana kunye lathi sikuhlabukele. Wena le message kayidingi ukuthi izicubulisise ukuthi kade vele nginakhe njani. Kodwa idinga ukuthi sizihlole ngamunye ngamunye sibone ukuthi sehluleke ngani. Ngasona isikhathi sizinikela ngakuwe baba ngoJesu. Siyakwazi ukuthi akula muntu owathi eqinisile weza kuwe abulathela kathalo. Even lo muntu omutsha ade sezibone nganena use-useless namhlanje ntambama uyaqalisa ikhasi elitsha kunye. Amen. Naleyo ade seluze ihope yokuthi yena engasuka njani kulolwane liwayini laseBhabhiloni. Namhlanje ungamqalisisa kuhla ngoba esekunanzelela esekuhlonipha esekudumisa. Siyabonga Thixo ngoba umusa wakho ungakavalwa uyasinika amathuba okuphendukela ngakuwe. Khathesi ntambama siyavuma izono zethu ngoba wena uthembekile ukusithethelela nokusisikisa konke okubi. Isifiso sethu ukuthi nxa siyakuphuma khona lowo mnyango sisiya ngitsho emakamilweni okulala kungabi ngitsho loyedwa oyabuyelela iwayini laseBhabhiloni, kodwa kube ukuthi ususidalile kabutsha. Siqinise sinike amandla okwala isono ukuze sihambe kunye nawe. Siyabonga Thixo ngona lenkonzo. Xa siyaqhubeka sicabangisisa ngayo ubusuku bonke, sivumele siyenze izinqumo ezifaneleyo ngayo uJesu Kristu. Nceku yakho la iyabile olwalelizwe ihlambulela omunye umsebenzi njalo. Yamukela ukukhonza kwethu kwanamhlanje ntambama ngayo uJesu yakhuleka. Amen.
Sunday.